Ahanu Maktada Mayang Fal Kendragi Irei Chachingui Kaikunu Cherim Sunu Kurumjari I Tang Lingsin Biriba I Kwigi Partiki Leader Singh Kwigi Sel Pipong Ibobi Tamuranjit I now Lokeshor I Genone E Bumin Adasu 100 election da I Geno Haitare New discovered to Punsigi Loina me or Doraba Manle. Okay, so by man and etching and a cycle for easy. Narena Hippalay, the Mano and I want to lie. Kadom de Chanino Kamo de I feel that I hippie that, you know, Chatarga Suna Potas, I carry the cat as a silver in a man, I can the lip and I say. I don't got. I assume over the politician member of the show. I'm not committed to about genuine in a Manipur Sinum Shiva, Paul Boman, but I assume Loiner of the Kangmane, Honorable Emily Locations. The level teachers of my mind, my young Suto, the Mayum May Tadotana, Tauri Iran's. And again, Ratan, I quit the same tribe to get me any politics stuff, academics, nothing equipment. XMLA for Jusula, was it? Lamdam Sigi, Alaman Sing Das, Links and Punamokusway, no Krum Jerry. Tamoran Jina Panam the high. I see Miam the confession high tarek and the Tokza Hogays. I see Kogi Yamba Untumam Billion say. Yamuna Kangi de Hajaro, Dubo, Aina Kanzerapa, Sahi Kumma Lunar was a lepaki, Hiram the Lunar Kivanupan. Makoina politician, Aina academic, in a public intellectual, in a lepaki, Tabak said, Eratize of the Supi, I degitum Sagona Lava Manipur Hokiba, Ishukayada. Wari watai sada tathok tasin tawna rakhiba armaina ugiba mine mas mana se maha mower so thani surklai unai Manipur Bhavan Delhi da mana kolaktra ebaki tawgadaba thabak sin ne na ina ha bo nauda sakhi lai mi iton chate isu sisi tawsi si tawraka tawgadaba ni na sinaram suggest tawram Tanka kaya dasu unay wari say. Lepa ning bakana ne heli khan bakana ne heli kai say di hining da bne do yam basi wangang bada kharakan nan thore. Ay sum khali le kari no tawre isen. Lepa ning basa bakay ngang khali. Journalism da le rakpa tu kuire koi de lepa lo ina ba. Akhoi di advertise su tawning de hayeng thining wa kam na thijanu government ki file le yengera 19 late 70s dagi ilai pa ki oi ba hiram thodo wa thoki ithil da lu tung da changraba miram da le raga su satra oi ringai da association ki secretary oi da na tawdana oza oi raga su North East ki nupi angang de yengak panatraga Manipuri hiram da khoi do thoi usitana torok panatraga le pa ki thoki ba thabak kaya gi samit to hiba memone nam kaya da ming yaw draga su ai gi khuthang da chakhiba gi pot yawe hai ba sa ai ngasi haining da bani ai miam da haijage handak su vote sunglet le poi da banu pa ne Mapan the cover the E the Namasu journalist or a Maisu no what the Smaina Nanging the Bani. Jay Nipu hele in a newspaper the print the erase. To 1983 August ki Tada Langmai Tanbi have a journal Lamada Yan and Mapun Sigi over article form 1983. I say Thiru is saying Nifu hele worry.
ai no mo to so am ju da so me dai gi sinau yaw bi no mo to so ming chan jade regular column am su irami in fact free press from an intimate distance na chai kun tra article idana lai pa ke si taw ga da ni si taw bam to e na ngang na idana television na national television to e se nga si nga ram tholak pa na te chai kun manga kun tra national tv da su manipuri hiram da kai no gi oram bi ai ko khoi ge ge la kari ba u lai ta ba mafam da ke ge na yumbi oye do adumaina aina delhi da leiru baga hana ithil lama changi biduga oram bi ai lai pa ki issue da yaw da na la ba ni masa mak suai ga ta na da na la ke ba issue ma do Mamonda ay si se yamada remind tong ba mamathau tara bra kai se khalle be mana ngang ko ngang sangang si do ado aina ubada aina munna khan ai gi aina ngauza ba lei pa ki do do na mana tok tok to lei pa ki uram mo yai aina so mamonda ma e gi ba wa ma le ba personal ngasi highway do wa ne se Haibon took the Wasuani. Yamba, I didn't say, I know Iran told the E, even on the target message, personal message. I did Haying knee. Haying a more so, a coin of what is Hagi, but Imadu, if you want to see the Natre. A more idea you took on to Karato, Gnei, I consider. Nangsu, Nangi consigns the Yabu, the Tow when I target message. Ain haizer is here. Both living again among Gorini. Yamani Hambirami. Noning I like take a soup. Pick Kramakunaini. Oi the part of a Pangang and Selakose. I get to one topada. I see a currently high hope ways. Miam, I walk Puggy Kagi interaction yours. Oi the part of young uncle Lapose. Mapun sidama ayun da tanak hidi ayo waris hagi di hai bang matram tam mana tharak pa mail message thaba leite haigi haira magi office sangam di haigi haira ba mana same oira kanda aina no matala pada personal gina traga kanano mo gi thaba ki wano ma la ki ba nupa rai cha magi office apamba mina ba ai wanda no mahar ki ba nang khatani ko misden nang ni siemu na la aga leipa ki mi smai chang na porga si tau se na tana lai ba mi se nang khatani adai di mo da chai ba ngang ma se transfer ki order ki thika gi adu gi mayam da na mo da chai ni la ka na smai ngang lai se ma gi office ma mi nei on da haira kram ne ado ngang pham thok ta ba da yam na ngang ma ma ta ai ka sing na di Something they have a motiade. What over pulling the Numaita boy? 20%, 25% mukwe. A chop was Gamadina. Loiner Pugini come the meaning day, Natragana, Aile Paki looting when they can't buggy a come day. Naman the Bawa, Tina Nang ever. So Margie advisor like Traversa, I know Kaleve. Singang talk to go see my nanga them, the singang them, the high amount the advice pin and never me like the bride, I know I the one put. No say the more hand, Joy don't nang on the way. I say psychology the train talk when you're going to tamak, but the schizophrenia in tamakpagi, magi, incoherence or a puggy man, bugumagi type, the Chanchal Lakadore. I can't ever stressful, I'm Tino and whatever Masasi. Taura is a kind of normal level of Pakistan situation. Responsibility to use CM nena pai later nina ma stressful ya mo ngani adugi stress tu na ma se handle to bonga maktabagi nathura ira kai so khalle bai se wakhan chin ai gi personal opinion gi wani ai nga sahai ni ngang thok to wani har lo ya ado akhoi gi lei bu khunai si da di masi gi level se kai na abni na ngam da ba hai da ba ya da na ai hairak pagi wani I can not tell Kuchego. I know that young white about my was such a poor lacodays in hands. Money puts at over the poor. See, possessive man in Zimbu. We all present. I know Parliament, Mamma's my pilot or Togo. Cinema and Hakai, no one with the Angang Satter, don't nagas, my negato, the Nagakai, Nangi. See there.
पार्लियामेंट लोरमदाई दो खलेब नुक्ति की थाजलिब जीरो अवार्ड रेस तौगे न हेक होगदगी थाजलक चांस फंगुदबा अहुमलक लोटरी द यारपदना एजोर्नमेंट तौदना ngam अमुखना स्पीकर न सांगदोरबा मतम दबावबा अईगी मतुंग द पिसन गी बच्चेना खलगा अई खलक तबगी अइना पुरा चाखिब नुमितु की थोला कांदा अइने अईगी स्टाफ सिंग हायरगा नमु बसन नमु अई कईगुंबा हेड हाउस नांगबा फंगरबा ऑन द फ्लोर हाइबा ngamdragadi outside the floor मोइना प्रोटेस्ट तौरिसे अदानी की करिगे मैम तो उविदना पोसा पाइरगा मोइगी बीजेपी सु तौद्रो लोइबा नुमितदि पार्लियामेंट हाउस ममांग द प्रोटेस्ट तौदैने कार्ड का पाइरा अदो अंगांग लाबा माना जी न तौरगा तो मितिलगा इल्लिबा पार्लियामेंट द फमिबा मोइगे मयांग चौबा मयांग दना पाइरि दुति अंगांग पाइबराबा अदो पाइरगा अंगांग दुबु सिदा पोखलगा आइना सिगी होस्टेज फागिबा जीरीगी मीसिंग सिने न ताइबा प्रेस ता तागा सिसना कमल बाबू इना सुमाइना आर्मी की केमते मांगिबने न रिकॉर्ड टू रजिस्टर तौनो न बन नमजन गिदना बना ngangi ba aimo da bu lakna da na kariem na tawrei ba leiba nei masir se kanano si market adani ki kalna tawri no sadai iton ta lei jari be LP amakhata chawnga ga ni fu de mokta adani ki su pai na ai si pai ga cheli ne ba mu amawra ba do ai gi tawham thokpai thong na tro do miyam na natrai bu si taw sun tharai se mayam na tharai si wai si taw tumina le ga pham ga MP oi ga lei wala thagi bra na traga manung oi ga ma pang oi ga lei pa ki issue se malem pum ba da khang na ba mu ta ngang cho taw chon thari na trai bo adu da sidha rei ba mi mabu illi ba kangbu maru phang da punai sta gi muthat pa se akoi lei pa miyam gi mathau oi bom thu em se ma si ai jaram ge पिक्रब सुपिकना अमुके दवे आइना कोचेन चेलगा आइगा तिनाबा सक्चु मानब हाइतारे ने नागालैंड की एमपी दुदा पाहली दिस सुबन आइवंदा उतम मतें खिदा पांगलाओ ही आइवंदा कि सीनियर मिनी पार्टी की प्रेसिडेंट में नागालैंड की कैम हराव रव या नातोन ले ब्याब्र काइनोदा आइखोय ममांगदा मिगी अखिलेश होय कांगू सुमय यूपी की हथरा की इंसिडेंट की करी की तौरगा पाइरगा लेपेबा सबकी मिसो ममम पाइल का प्रेस ngangi ne badai da mi yam chadaba mana to na mama mit khuba MP ani na lepa ga ngangi mo lakna banga mi ba mayang ai ri kan mi chapa atu mo baduna le pa ki lo sing mo oi da na se koi kang khong sai di ni hai ba se mayam ka bu no ba masingi kang sina kayam sathi da bot manung da su phudat lura hatu ura kap that lura sing atani hu su tawrim ni ai no mayam ningthing bi obra phom na nung da मनिंग हलगा चेंग गे दो मैतै मसा नते हाइ गे म्याम निजंग बियावब्रो असिन ngasi ngali susune nungai pairga yumda ai phage lakhi do ai kunchi ki suka bauroi nona nare ba kon ning masara ga su manipur thuai gi khanba atopa phuru kuki gi aina haidro hanasu mogi nationalist mobilization ama leidna kai da leirabani hairiba kangbu do moi da gi noina hena sathieba खुरकी इन लाई साबन न कोई नहीं मसी इमा जे वाली बसे मफी सिंह थोई के नोय जो यावरी बनी मसे कोई कोहम ठोके बसे मीना तौरी ब थबक सिकारी नो पार्लियामेंट आई नंगांगे बदा खुलाई पाइदना लालोंग ब लेदना लोइलम लेंगा कैनि यानिंग दे द तौदना लोइलम गे चटनबी लेहन गुमसे न तौरी ब इरम दमसिदा कॉन्स्टिट्यूशन लेना लोइलम की टाइप हाई दिखे इन बर लेपा नत्रो खोई ngasi ले दिसे आर्टिकल 163 दा लेरिबा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने गवर्नर दे एडवाइस पीरगा तौगदम ने से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन दे यावरि बनेबा लॉ एंड ऑर्डर है से सीएम द पाइगा द बने होम मिनिस्टर स्टेट की ने से अंबेडकर ने हाइबे द नते सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सु पई गई नहीं मोइना मसिदे मचिन जा थापा उकिन मान बखा थागत लगा सिदैसिदा आइवंदा का सुंगांग बसारिए Constitution book chung na khandaba karam bau kinno division of labor competency civic country ki state se kamai khai khangra ba state government ama lei bai se mathong se karino ba moi adu hunai ne congress ka boi loga
सीधी बिमोल नते कांग्रेस हंगदा वफम नते लारी लाइसवाई मणिपुर मचान हंगदा क्वेश्चन नेबा भारत की कॉन्स्टिट्यूशन के मखादा लेबा स्टेट अमा ओइरगा अखोई की हक अखोई की विल बु रिप्रेजेंट तौरिबा सरकार माना दिल्ली गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की वांगबदा हाइरा इलिसिटी लोइलम लेना नत्रो मसिबो मसी हाइबसे कांग्रेस हाइबम थोकते बसे जर्नलिस्ट इगदबनी आर्टिकल डिस्कशन तो बुदे एंकर ने थक्कदबनी करी कांग्रेस हुनबा मियाम की वॉइस बहुत छिलगा ngang पॉलिटिकल पार्टी होइना अदु हाइरगा हुनैने आई नुसि ngang कांग्रेस हुलिब्रो तौभम थोकपा मथौ कॉन्स्टिट्यूशन की मखादा तौ हाइबनी चाही लिसिंग मसुक कुइना लेरा अबसिबु ngasi कांगपोपी लान ngamdre मोरे चप ngamdre हाइबो मैतै से काम कलिगेबा मसी फिरम से कानाला लुचिंगगा ओइनिनोबा ngasi की लेफाक निंबा सिकी मयाम सिना ओइनि नत्रो मोइना लुचिंगना नत्रो ngasi चाही लिसिंग अनि लेराबा मैतै खुनाइ ngasi कांगपोपी लान ngamdreba सी हाइरुगा न करि हुनै हाइगे हाइनो करि रिवोल्यूशन मिनाई तो न हिंगा कदोबगी रिवोल्यूशन सिगी लेदिबा पोट मरक सिदैसिदा खुलाई पाइब द फुदत रमी हातोगा लंथो मे खरा हाय अमा खरा हाय मिगी इमु मनु खनब द खरा यौसन सेन खरा खाय सोना खदना अमनु उसिथोइदना नोइ 600 स्क्वायर किलोमीटर द लैयोना कुदोम बिदिनना लपना बगु उसिता बुं लेना प्रोफॉक चाक लेबा बुजिसबो अको सुमाइना हिंगम थोइब्राबा मयाम ता हाइबियो बसिबो हिंगम थोइब्रो सुमाइना सी हाइरो मु सौगल लिगा इमोशन होइगा नंगिंग द गाइ टुपी लोथोक से कइनो खबरा मु टी सा लेपे नांगिना टुपी उपे यार कनिंदा लोथो मिनिस्ट्रीस अमक पमीने ब तौरी से अन नियम चुमना थाबक अमा तौद्रे अदुना सिगी फादरगा तौबो याबा सानरगा तौबो याबा लियम नंगांग याबदो मदुगी कल्चर द लाप नत्रे साइ यौता मयाम से आई सुम ताबगी वानी कांग्रेस का बीजेपी को हुना बनते ngasi दगे हेक ताबदने आई ना मयाम क्वेश्चन तो बियो मयाम करी तो हुनरी नोना लेजिस्लेटिव ओवरसाइट फंक्शन पॉलिटिकल साइंस तमिबा छात्र लखा गले वनी मणिपुरदा मियाम की मिहुत लेजिस्लेचर की दा मेंबर वरिबा लेजिस्लेटर सिंग की मां के फंक्शन से नंबर 1 फंक्शन लॉ मेकिंग 2 ओवरसाइट फंक्शन एग्जीक्यूटिव ना हाइदे लेंगांग न तौबदा येंगसनबा असोय अंगा पुथोकबा नत्रगा मोइगा खोसमनरगा इंथलगा थबक तौनबो होनाबा अदुनी अदुना कदाइ द सोयरगा लक्ना बोइगा चौकीदार ओइदा इन चौकीदार दुदी ओवरसाइट एबे इंग्लिश तो मदुगी मेटाफोरिकल इन हाइबगी वनी चौकीदार की फंक्शन हुजिसु चौकीदार तौदुरी आई अमुसा हाइजर में से प्रेस में आमदा दिशा कमिटी नम लई सेंट्रल की 43 स्कीम एमपी ने चेयर होय तोती पाइ थागरेगा थारमद्रबा चौकीदार ने येंगसनदु नत्रो दिशा कमिटी की चेयरमैन होइसे सिने चौकीदार तौगे बे हुसे येंगसन गेबा कौलगा डीसी ऑफिस दा चौकीदार ने लगनरी से आई हुजे चौकीदार ओइदोरी ने बसे येंग से बसदा मथों मरम खांगदना ngang बा याय न पावर पाय न खुलाई पाय ब खरन मनिंग द लेपगा करोड़ पाय न मी उसितबगी टाइप दा ममा ले पाक कांग खुंग सारे से बोदा करी तौदुन खांगत्रबा सुम सरकार से मसिमत दिन आई मोइना ने थंबान जियगा लाकेरा तेंथौ येगा लाकेरा सुंजित येकेरा लाग मरु फंग मुथलगा ने मोइजे लंगद्रबा इसाने इसाबो हाथबो खुनाय वयने कोई एनी गवर्नमेंट मोइ एनी पार्टी को तुमसन गेसन लाक्तन लंगदबनी मादनते असुम सरकार सपोर्ट तौरगा लेरिबा मोइ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मखोई मसिद मिचंग चंगन लेरिगा चोइरोन ngangiba कांगबो तोंगान बा सोन लोलगा लाइबा कांगबो से मसि मस खंगमा मखोय मथौ ताय अदु नत्रगा दि मणिपुर आइना हाइजर बिसे मैम ताबियु इन्फ्लेशन रेट इंग्लिश इकोनॉमिक्स तम दाबियु पृथ्वी द मणिपुर द खो इंडिया द ख्वाइ दि पोतांग ब स्टेट से हुजि मणिपुर ने ख्वाइ दि तांग ब पोतांग ब राज्य से इंडिया हाइबे ले पाक्स द मणिपुर ngasi ओइरेबा
Kamai boy dai lo base dukan phamba thingchen nadro mayam ta di bo mayam sibo sel lai te na mayam ngang na dai na semit lo je chak tan thugai ra bane base hauna lo cho khang dre apang angam set na jana bai tai to wangang sangang su lu na dre fudat lura hatu ra kapthak lura sidi kasi kamai hindu no sidai zami oi bo khunai mo ina Manipur kangje sidi si ko gi saukhat pa chana pathap yaw ba Taxi kasi lay dana semit non phadana chapung ba jaga da chapung am jaba adugi khunai du oi budur adugi khunai du natro khoi na ma pun ba Manipur no ai khaba Manipur ai se ngasi oi ri bra ba Manipur ngasi oi bo mayam ta hayo masi oi dre ai se akhoi se miyam no oi hen ga da ba thabak ni bas ngasi mimang da ngang ni ba bi mon che oza ma sa ma khutri mem ko gi no MP is kari gi no oi reisa miyam gi mihut haibani miyam na ai gi maning da lepagi miyam gi mihut oi bagi ne bai na ngang is ai gi isa gi sakti khatha na ngang na ma na te democracy haibisi da yam sathi bam na ko English ta di moi gi Abraham Lincoln na su hai dina ko government of the people for the people by the people mai te lo na hando ga na miyam gi namak ta semja ba Miyam ki laingat hai bane ba karor pai ba pisa pai ba nungoi pai ba na kisu vote to tawra medra moi na vote da tai na sidai is the fu da na threaten to da na thadok da na masidagi imalai pa ning ma kamu sa ba mayam ma thadok da na fudat da na ai ga si withdraw to hondo gi ga to da na pha ni khon ni ga in lak da na meeting morning thinwai na silang gi da ba premium gi expression phazana ngaman gidana hona bai aba hona rama ba Manipur thukai badana tana amuk ta chana gidri ba monga mikhal da bawa tawra ba adugumba force do laina Manipur gi history da puari da amuk ta yaw gidri ba monga nahangai vote kari ni MP da kana isi kun thra hela kana bunga tani lising la amag lising taya tara mu hena kari isi kari gino akoina la amag lising tra mu heli se kari gino ba miyam gi khola ho dune miyam gi will miyam gi shakti dune ba no mai na gan namba ya ba janati ai ne support khomi ne da haija ba dune mapangan gan ba hat patu pangam ba kangbu paisa karor pai ba mayam organization le mem ja loi punchan bi oba loi na punchan la kan do ji la kun thraung doi le bising da akhoi yam ma da moi la mangai la ani mangai la ani tuna la kun thra ma tu namdara thamine and the democracy si yam sathi ri singa saigi everybody counts and miyam the no wa mine phungdo ro pada kari ni semam ko gi gono sigi mikhal se ai du na ne ai na vote e ka bu lo da ai vote ka ba na ti ai khoi miyam na ka ba ne hai je gi bre miyam ning sing bi bra ai na ka ba na te ai khoi miyam na ka ba ne se hek ka lo ko mi gup ta bi mon su loi re kaim kana roi bi mon le ko za ma sam ni kaim kana roi ahong ma la ke hare di miyam gi shakti je karam makan da karam sin na gi du gi khudam ma ne ba khoi nan da taw madu da gi ne sok chakhi da ne ju choron nan khala is no ngan de ne bitaw hindi film da ko gi accident ga thok ro hostal da hogal me kaha hu do adu ne moi to is lok sabha election ro da ngaw bu ne ba ai le ju ka hai da kamai taw ri no moi to ai ma kok se da theory se pang taw da pang sa da miyam na men de pi ro du wa accept to mun dri ana pin da ba sauning ba mayam se basi kamai ni control to ga thabak se ka dai da chingi chake se yam twin khanje adu so ai handa Facebook da ma khang ma ne na kan di yam ba tokshi akhu mayam sum to ko biu pulap ang ta sa se Delhi da appointment to loroi si bo se punna na ba ho na tro se ko na chikana na ho ri no ba moi na ho ro pra ne hai ro ga punde hunaraga lei hek hawdagi tha lein tholai ba problem je thingna ga de congress ki matam de illegal immigration adugi matam da sikam no jozabi mo je de congress amina congress ngang e ai ngang ni say as an academic mind as a person who has done studies on Manipur's conflict for 30 plus years
चाहे कुंथ्रा है ना इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी दा लारिक तांग सात्र दा सुपरवाइज तौर की बा अदुगी नॉलेज दा युंफम मोइरा ngang ne कांग्रेस यारो ngang वा नते बै ngang इस करिगुम इशू म थोक द कमाइन एनालाइज तो ए खुद म पिजे चोरन फारे ngang से खुद म मोइन लियंग सेवा इलीगल इमिग्रेशन का नार्को टेररिज्म का थोन मने हम कन हाई दे कांगुम नि से मैं भी आई को हाई बा मोइना अदु ngana mu kai no ba dialogue tawraga solution pura kadam ne hai gibra muso nan ta bi over khabar yaw gi dai ne dialogue oh ta haji akoi azan laura banina kai namaz ki timing ama yenga ka du matung da mu continuous tawsi je kamai chalan ge se me am sum yeng bi over ama mungang tau singo narco terrorist ni illegal immigrant na thon ba hai re irang thoi si illegal immigrant kangu ga narco terrorist na thon bani hai re man adu wai daga di kamai tau na shanti solution je kamai pura ka de ge hai kan da ngarang paper dong ka yaw re political dialogue tau raga solution pura kadam ne narco terrorist singduga illegal immigrant singduga kadobagi political dialogue to dori no na hangum thokro do ragadi myam ganda bi ko haisa thoi be iran se illegal immigrant na hairaga kadobagi moiga dialogue to do na be illegal immigrant ka sonda foreigner yauba ma da su sign to me na ngangi ba moina illegal immigrant na thon be iran se solution puro ke di illegal immigrant kangu sida dialogue to ge hairi ra ba moina political dialogue to khana kana ba political dialogue to ise lamdam sida lai ri ba thurup ama makoi gi aspiration akoi na di yaning da ba manipur thubai ge court ke honari ba moi gi aspiration to ri ba manipur da lai ba thurup ama ga wari saraga dialogue to na raga solution pura kadabani hai badi yai adu no khoi gi miyeng da di idam dam da lai ba thurup ama gi aspiration ama akoi ga political difference lai ba da gi court ba da gi thokpa iran na te moi gi makok manung da di illegal immigrant amsung narco terrorist na thon mani hairaga di aina mo hangdoi sina kaidobagi illegal immigrant ka narco terrorist ka kaidobai wari sadoi no ba koi ga moi judi takhai ra ko hundu ki to natro makok to samam na ra ine ba thui ba problem se kari no gyan ta dri ne ba narco terrorist ka illegal immigration ka mo la thon mani haira adu ga moi ga wari watai sanar ga shanti pur ka ne bu artha thoi brava kaidobei wari sadoi no narco terrorist kambu ga illegal immigrant na iran je moi thon boy ga di moi na wari sane ninge harai ba political dialogue toraga shanti pura kadab ne hairi sina makok ta kari yauri ega ga manipur gi manung da lei ba furu akoi ga wakhalon khena ba kambu ma lei moi ga wari sa je haiba natro du di ana thui bi iran se kari noi se moi core issue ina panga da nga gyan men ta da bi tom chaman ga myam du saman nan ba da natra moi masa su kangau na da lei re ba thui bi iran se kai no moi su gyan ta de ngak le ga ma munga ngak le ga munga hu ji hai hai sini yam phaja ma mandro dialogue tawraga solution pura ka dong nei aduga matin na thoi berang hin kamai toi ba shanti legislation ke dobagi harga illegal immigrant narco terrorist ka illegal immigrant ka dobagi dialogue to duri ba moina dialogue to sai juni manung ge nung ge wa hum tok ti kari no aida manipur gi manung da lai ba akoi gi furu akoi ga wakhalon khena ba kambu kharga lai re hai ne ba ana poche chum nei u ba ngamak tri ne ba makok sida nga agi pangang ngamjar ba border ho halle loina ho halle har kana nagaland da sumaina thugai ge ni irang thola pro mizoram da thokra ba sumaina india ge border se ho dan lai ni legacy issue ni sidi modern nation state changak pagi ai masa hai duni 30 years in the lari ta aga la ba nu pa mo ngang wa ni so ai dang hang ngang pa ngang san na ti mirak tin ba ya ba wa chun na ti ngang i me si hai ro ga mo lari lai adu su pan rum su na han lari ga mai bidun mai hai dai ka maron mari ju seng da ba du wa khalun ju chum na khan ngam dra ga adu na natro mi isai su lai ta ma thana ri se ma yam na
aduna ngangiba wase dum contradiction si yengoba ai mu hanjari hanjan moi nam toina ngangiba illegal immigrant and narco terrorist na thon mani haragadi shanti leitri se moina thon goragadi kamai tawdana makhoi ga dialogue tawdori no ba shanti purokna ba aduga shanti purokna ba dialogue political dialogue tawkna tawkadam ni mu hai aduga kuki narco terrorist illegal immigrant singdu daraba mana forget and forgive hai dubo narco terrorists amasung illegal immigrant na thon mani hairaga forget and forgive hai dubo illegal immigrant singdu daraba mana ngangi ba forget and forgive hai dubo wa dubo samnari braba ana irang thoi se kari noise miyam da sing lo hon mangam dreba kori su kari noise what is the core issue se angang sa khara thadu television da khara ngangan mathi bom thak pa dong paisa khara thadaraga oida pa da khara ngangan da mi kham mang thado chumna una na bang da mayam da di machum chaba yam haina da ana miyam da inform oiba society ma khunai am oina munna khanna nei na ga tawri se kari no ne handle taw da ba pot taw da bida pang da ngang ga leibagi ma taw budun leire border hori sidi manipur khakta nate loi hori ni manipur dong kai bro si kai ri si kari no maram am leitai ne maram du ne ba manipur sida leiminar ba furup singa akoi ga wakhalon khena bagi mami ta ran la se akoi ge leipak se amane si kamai handle taw da ge sa mana cm ha bo re ko da soina suggestion piram ba ne si gi si taw ba yai si taw ba yai illegal immigrant leite haibra bakoina leirangani leibagi khudam su lei isa mana su vote lepting ade so ai vote lepa matung da su aina kerala da ngang ba national conclave am da ngang gi du yen bi obo monore conclave da ethno nationalist mobilization gi sigi cookie chin group sigi international dimension su yaw ne adu ga cookie pande no nga de numita ba cookie taw le yam na man po se kamai to na mafam matam chan ai na ai jagram ne bhajan nan jo han ai jagram ne ba cookie furu ama loina chai bagi mathau ta de community mo hunbai mathau ta de makhoi gi politics to ne ko na thinna ga da budi makhoi gi to khai ta ning ba ne pass bu thugai gi khala ko politics gi mayok te lepa da bani furu ai ba du gi community da communalize or lepa da bana te se ai na han ai jagram ne mai meeting ga so yin ang jagram wa ne pho lep tin mang da Gandhi ji na haira me do thaina akoi na thengnari se British English ki miyam gi mayok ta nate English na akoi ta tawri ba sason se sigi mayok ta ne na ningtam nan matam da hai gra bane ba Gandhi na what we are fighting is not against the British people the English people but the English rule over us hai bane aduna akoi na mayong ngari sidi moina terminology hong na cookie yang hai cookie zo mai akoi jo bangsi season na jai jo sukti season na da bani cookie zo gai ana kari tholai ba adui tam do sida ethno nationalist mobilization ama tawre sa newspaper da tv da kari da ngang ba da na international platform national platform kya da youtube ta su lai ram ne cookie palli ga pandegam no ani mo thong ang sa na pan bro Kangbu mengang itu pun doi jas segi mungkin defend tahu riba mungkin CM sibuk kerak pan kerja kuki. Manipur thugai ye na lihat piba cabinet minister ni yau isu ay na haizen mayam yaning berapa sih? Mayam tu kumiro apa? Huji gamero Manipur dah mungkin cabinet minister ni yau ye ba. Manipur thugai raga union territory me same ada bani kuki joge na. Hai bramoy. Aduh kan laga thami ba ma. Kana anu apa tu di? Matang dah kau jadi journalist itu hang biar apa? Moi ye macam tuang bam ek tholak pa neutral cara tu nang ba hang wabam ta Delhi ki jantar mantar moi MLA kaya no ba BJP ke chala ka Manipur thukai raga UT seng badam ni Congress se kanam MP na hangar ke kanam ba MLA na hangar ke hai karke basi demand je मैं हम ता बराबर कांग्रेस पार्टी ने तो वता बराबर मैं मणिपुर थुआरेगा यूटी सेम तो बोलेना moi huji ko riba cabinet minister ani yaula tawri sibu asibu phagi ro sibu numa de ni bitaw kuki tawraga
तौरीब कांगूसु लेरी चांस चौसलग सिदैसे इरांग थोइंगाई सिदैसिदा पैसा खाइदना मी फुदना तो अइन हाइसिबो अइन हाइजनब्रा मयाम खंबे वाराबसिबो मयाम से ताबिदब्राबा लेपाक से करिनो बखोइना लेरी फिबम जुसि चही अचुक कोइना लेरबा मणिपुर से मचेत मचेत ताना थुगाइरगे तौरिंगाई सिदा अखोइ लेरिबा फुरुप मनु सिदैसिदा इक्सागे सेमिट लोन कल्चर अमो ओइबगी थक्सी खासी हौना लोनचर नियम चतना पथाब लेबगी तौरीब लोइन थुगाइरगा मसिदा अंगम अंगम हानबी चटनबी फुनबी तौ लेबा सिबु सिदी जंगल राज हाइबुनि सिदी सांगाना लेगदबो पुनसिरोदुनि सिगी पोटसे करिनो हाइबसे कोइ म्याम तांगियो आई ngasi somo anai jage ko कांग्रेस बीजेपी हुनबगी वानते मियाम दम तो खनबियो बस आइना हाइजे चुम्मी ब्राना नंबर 1 बीजेपी की मोई मणिपुर थुवारगा यूटी सेमगदमनि हाइबा मी यावब्रा यावदब्रा से आइखो कांग्रेस खतना हंगद्रा से मियाम दसो अंगम थोकब्रा बा मणिपुर कनगने न खलिबा मियाम से हंगम थोकब्रा हंगम थोकतब्रा बसे मियाम दा पाव पीरगा मियाम ज्ञान तहालिबा जर्नलिस्ट कलमनिस्ट नमसी इबम थोकतब्रा हंगम थोकतब्रा बसे अदुगा कगुंबा इलीगल इमिग्रेंट ओइरमगा दिनन कइनो मुक डायलॉग तौने सिना मोइगे तौगे हाइरा आइना हंगसे मसे मकोक यावबा मिना हंगम थोकपने बसे थोइबा प्रॉब्लम से करिनो हाइबा मखोइ मुनम त खबि आइ मसा हाइदुनि बॉर्डर होबै सिदि इंडिया के मफम अनमदा होय अखोइ मणिपुर हक दसि प्रॉब्लम से थोइसि कइगिनो इसागी हिस्ट्री साकोन रको मणिपुर दा फुरुप मसेन की एस्पिरेशन खेनबगी वखलोन खेनबे प्रॉब्लम हम लेरे से कोइ कुइरबा वानेबा मदनोदर मपानदगी चंगपो कांगु संसिना तोंगसलगा अदुद नतना भारत सरकार की मखुट यावरे न कोइने अखोइ हुजि हाइरिस आइने हाइ आइगी पर्सनली सुगो कोइ पार्टी नते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंप्लीसिट इन दिस प्रॉब्लम इस आइडिया वोट लेपिंग नै मनु दसु हाइ वोट कार मतुंग दसु दम हाइ बइस नसी जो हाइजरिस नै on the floor of the house parliament the moina giri tawlaga muthak ke su yaranda chahi lakh khodima ki volume 1 volume 2 ina first lok sabha ki debate ki transcribe adu ki larik poina phong na laiba mi na ngang hi wa mayam ki ithoi thogat laiba larik se volume 1 2 3 lairi ne ba first lok sabha dagi 18 lok sabha ki volume da aina ahum lak ngang gi ba wa adu su kari wa ngang ge ni moi tahau da bazala ba अदु एमपी तो काय चक्रे वा ngang ले रे वो हाय नी ngang तो बिता तो उन मा काय चक्रे त तो ngang दे काय ngang दे ngang न मो अवन चा न ओइ रो तो ngang इ वा दो मदुदै न ngang इ वा खरा हाय जगे बा मरिल ले रति आइना प्राइम मिनिस्टर हायरमि दुनी लोइलम लेंगा की वाखलो नमसुंग मदु की चना पथा मयाम इंडिया आइ बले पाक सिदा colonial period tagina post colonial mukta satharak pa malai madu ki satharak padu ki khudam ni prime minister ki tumina lai sen ayam mamu mari le dim ta hayo india ki adok chaw pro parliament ki force da india ai bele pax ki prime minister da nang manipur da tawri ba nang tumina lai ba nang ki sajat nachat nang tawri se sigi silence is nothing but the reflection of that continuity between the colonial and the post colonial adugi ithosu ki reflection ne hairam ni wala लोइलम लेंगा की साजत नजत लिचत ने हायरम ने भाई नान दगी ले रही बा कोई इंडिया आई बले पाक्स द मणिपुर की प्लेस करिनो एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स अखोइ न यावरिसिनी कांग्रेस पार्टी द होजे अखोइ की राहुल न नांग इदा कोई लीडर के हाय इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स स्टेट नाम से की यूनियन ने स्टेट की इंटरेस्ट नाथन कमाइना दिस यूनियन से ले दुनु अदुगी फेडरलिज्म तो कायरक पने मोइन होसे one nation one election गाइन तो फलाइस मैम यानिंग रे mo one nation one से ai केम थाइ जरके ने अखोइ से हुजे से ngasi से vote तौरे लौर से बखै स्टेट असेंबली से का पार्लियामेंट से चाहि अनि लेर काय रे बा अखोइ सरकार दि काय देबा मणिपुर द ले जबदु दे मोइन होजे तौरेबा लो से कै हाय खम पार्लियामेंट काय दी पार्लियामेंट इलेक्शन तो द सी से काय गेरा काय रो मणिपुर स्टेट से सम इलेक्शन तो दोंग से मैम यानिंग रोसिबो इसागी स्टेट की विल पुंदुक से सरकार दो काय गेरा काय रोदा मथौ तादे पार्लियामेंट हेक काय रबा मागे हेक इलेक्शन तो बदा स्टेट खुदिंग में इलेक्शन तो दोंग ने फिल्म तौरे one nation one election गाय
Manipur ki constitution ki makha da le nang ki pre-major ga judi to hujik lebe India ki constitution ki federal structure si manung da lai ri ba koi autonomy ebam lei ngak tro isa ki chief minister home minister ama usu koi ba masa mang na isa ki department ai ngonda report taw de na complaint taw ngam ne ai ngonda gi adu mun re complaint taw ngam hai di ba Bharat Sarkar tu lo constitution thugai re Manipur ki autonomy se thugai re state amoi bagi hai na ngang ba ai koi da mu konsela ga Modi ji da tuk tin chai re ga ai ki mai se pura ga Modi ji da ka mai na wari sau chu hai noi ne du ai na ning jang bi rai chong na no mai ya mi se khudam moi na tawri phibam je ai ki phi je ka na nu sing thok be ko khudai ji sing ba nupa am chama vai kai no mi ki phi khudai cheli na khudai chingi nupa da nga ga ai no mon jala ga ai ki khudai cheli nupa je na nga mai mai je ka mai ulo hai ma hai isa gi hak mat na le ba ma gi hak mat na ti si Manipur state ki hak mat ne ba India ai bele pas da amuk ta thok ne kana mat ne a khoi gi le pas angat ko le pa ne a khoi khana ne tabin chabe ngang se ima je marai ba pharam ne lawai jane ne sing lang ta de loi da dab ne kari no no ngang se state ki government ne se constitution ni makha de le scheme ji ta state less union less concurrent less le ni ba federal structure se kai be ya roi na nang ki basic structure of the constitution ne le de ngang na ri ba mayam si di mi yeng de yeng ak pada state ki sarkar ma le na phong na ngang kha da rei ba ai akoi ni video se oza oi ra kwe kham de social science satri no wa ma se taw rei se ne tu wi ba na du ting ma bunker ma thugai bra bs ka no ma taw gi ba ma thok gi bra ku ki ma am la lang ba gya ada lang ba dai tar ni ko ai koi di command lo se dg de lo de Manipur state ki police ki chip ta gi lo de koi order a koi de delhi de dum lo pri mam ta bi ho bra ku ki nu pi ka bu nga bs ka nga ta bi ho bro nung ni wa to ta hang bi ne to kai hai Law and order is a state subject. DGSA is the head of the law and order enforcing machine. Director General of Police of a state is the head of the institution which takes care of law and order in the state of Manipur. When the central forces comes here, Mapan ke forces in Lakuda, they come here to assist the state police. Manipur da lejani ba isa ki police da mating pangba lakbaneba. aduna ngasai gi aikoi gi DG na akoi gi state ki police ki establishment ki overall scheme manu do operate to gada bane afspa thamakpa armed forces special force pare thamak su kai ha gya in the aid of civil authority mating bang sang pa hai ba mi tu na phom na nang ba mai ne bo je aikoi ni Manipur ki DG da ki order laute CM the unified command sale Masagi Makada Leba Intelligence Department of Pirate Sumasana Isere Pitivim to talk about memorandum Pisal Lemana Governor Laga Law and Order Inspector Instruction Picale Sunaka Lena Television the Kaita Tola Podako di Manipuri the order Loki Kaina Central Haideba Ma order with the Tau Yaraktra Central Security for Constitutional Order Kairi. Chief Minister is a constitutional authority. Anybody who becomes a CM, Magi Wahai's orders is Sakadori never. Because that's the order of the Chief Political Executive. De facto Council Minister, the head of Chief Minister, I do never. Masih aini pisang iba mari mangase ta dan lay rawan se Manipur intelligentsia lari lai soiban naharon chuna mase hanjan nang lai go wahel tadi hajaram le kari gumba si hek aba Bengal da ihing nahi sanani praja mayam na holok tana nang yo opposition ngang matamog nang mauroi la le hai ba khamakani miyam na du akhoi miyam su manumai na hogu matamoi re bo Natagadi Congress Nange party masin na boy ulere ba luri bati thoi ba Iran se Manipur ko ba lai pa miyam ina lai se Manipur se ko miyam yaw lai bijang ate Manipur miyam da usit thoi da oi ta India ki constitution ba kha da lai ba koi masi ki sana patap bai da si ba da kuki kadina to bogi po sungan na tabi da so aman su kai khanam ne ba mari kai da ine ba
lamse macet thugai raga communalism da base or ga thugai ge tori ba pot thaksi khasi na ekta ba hingsa season raga ngam se da bai mong da tori ba maram constitution order thugai ra be pome je akoi se kana no ba phi se no gi kari a thoi ge ba koi manipur gi miyam ga se hoi sak sa ri je hui ju chai hodong ju loi chai ai khoi ga moi ga kari ke ne ge bo je mase miyam na khalom ma thoi ba ai khoi gi intelligence ya ai khoi gi dari lai bai ba ai khoi gi yawol pura kata ba isi ni na option pura ma ko ji khalom thoi ai khoi ma si kari ki bam da lai ge se politics aina changai se platform amani sida na taba to platform mayam sida na gadam ni aina ga changai se masa haijeri ni changa ke ni changai se art mani changai ni kana na ta do no sabi mo chahi kun thang la abni academic theory na ngasi em ko bai ta bai wani national media de access lai se kana de sanga ga kamai to ga process da mapan da lepa ga advice to ni suggestion to ni khabar de ni meeting na ngang ni to ro ngasi di isa mak chang da ga sai ni ngasai tamura jina ngasai ma happy gida jida marang ni to au na chong chong anh chat lo yam nei thieng la bong lai mi sita bai ngon da mung drama thoi da to da bai meeting ke do bai ngon da drama khai da phone to rai noi nai na chat lo ni bong na chalo so ni khai ni nang chong phi ya ro no thang ngang so ni ma na su ngang ge chalo so ni अदे कांग्रेस की ख्वाइदगी चाव अखोई पार्टी की लीडर ममांग दा फमगा इन्फ्लुएंस ऑफ सीनियर लीडर मैम दा चंग ngang रे सिग मयाम ममांग दा लेपि मयाम मिहुत सिने चलगा मणिपुर इशू ददी अखोई एमपीसीसी हाना तानबिरमु अखोई की वा सुखरा ताव आइसे हाइरम सीनियर लीडर नि मुदे खितंग मारक तौदना चाही निफु याम खैना पार्टी यावरमनि ताइना ने आई मुनसल हाइरम ने aina PhD tauling ai da namna mantri oibo howi I respect you ai exit tawai adugo manipur issue la ko dam na di akoi gi MPCC jo kha ta bam toi aduga miang mi hut in thala dai ba akoi wa su kha ta bi o ai tamin aduga na koi party president na lokto o hayo ai tu su paw mi bo mi tak tai che khat kharam ne gat lai ba je sini ji na te mayam na di ngasai di tamu udah behaya, aku jadi sini kat lagi. Kau ni boleh cuma tamu tu ngang ni bawa tu phone lah. Aduh ki ngang ki karya su ki necam ki malum dah tarak katam ya orang mau bangsa ki lepak naik nak sudah. Mani pun ada santi halani. Aduh ki kat siap dah ba. Oi dah pada ngang nung hang nung muhai ngang ko heren oi dah tahu leh dia. Aduh nai ino lo beda wah ani kadang thamsarang dia tu ino sinjarang dia. aina ngang ko style se kai no ni thamoi da ge ngang mai ka mayam sawi gano pin da ba sauning ba nuai ka ba se mioi bu gi hong lo sa ado aina ngang ba mayam su mayam da la le lang ge to adum ware pi mai kana su perfect na te ai su kana su perfect na te ishwar bo perfect na te haramini hindu gi wari da di bhagwan krishna ba bo siva ka da nang ke do bo si do na ka da mioi bo ma pok ta po di perfect ai su le le judiciary lo bo de ba suma nga mo en le le chom ba da chale na sar ga yo mam ra ka da hui du ni hinga ga ma ke do bo to le ma su bo de bo nga ngen mioi bo pok se nobody is perfect adugo thamoi sengba haiba madi adugi thamoi sengna hona ba haiba mu change aduna nenan han ai social media da ya ba thamoi sengna chi hai compulsion nangi tap leiram mani du loi le pa se loi le hai di loi am ta di guna si pun nong ta cha aduga punsan nat ma matam hoi re sidhana re hatokani langna da lei re congress ka BJP guna ngasi da gi dai meam dai appeal tok zaram ge hangpham tokpa wahang miyam na hangba lepakpa matam miyam ni kholau oigadoriba miyam ni hut akhoi na lepa aba ngangak traba tongning bata tawala ba legam na adu di akhoi je dictator democracy salu bugya ha thokte minai na thangi sirol ma hingani abise koi kaw an minai oi ninga ba tangdu leita ba iram dam mo hen ge hai karga di akhoi masigi chada bi nga sai pizza rei imam da ta na leira ba constitution gi chada bi thugai rei ba ai hai se ni bengal da ko oi mo ba tawli ba fibam che miyam ni irang ko tan loi ra ne
aduna core issue ay basimal karino duga handa ki Lok Sabha ki election sung lakado bi election sigi wan thok poran sik tang ai dam thamjalai faida sung tension jage aham da koi core issue se karino da ai na sai hai colonial matam da ki na post colonial bok da manipur ki peculiar oi ba koi puari khara le ba koi da to sagon na furuk masin ki tukhai ta ba khai ta ba na kai ge threaten to ko porama hana de ki le akhoi no jik thenai ba posi ki core issue ni koi hai jara ka do ise masi akhoi miyam le khangi ko shigi core issue sigi saruk amoi ba furuk ama Kuki jo ka hai mo is Kuki ki masiki ethno nationalist mobilization che handak ya thina aggressive oi ba belligerent oi ba mong da talak pa adu ba move ne na ne lokje ya mic sisali ko aduna handak lai ba irang sikari no da aina mase national and international platform ka da aina ngang ra ba wa ne ba mas aina Manipur da thoi ba crisis sigi one of the reasons is sigi hana gi exchange men like sigi marak da yamna aggressive oi ba yamna violence ki means na kan da taklak pom yawe aduna ne aina hai se example kuki gi nasigi moi gi kuki ebo group sigi MLA am tan ngasi ba irang ek thol ko gi shanti la na ba myam sing gyan ta view akoi violent oi dum sai ba gi appeal se thok la khide ba aina go ba da aina tahu da bradi khang de ai ta ba them na gi de Unit 20 surapagi separate administration hauram ne madu ki talai ba kuki ki kangu mayam du da BJP ki MLA taret yauri including 2 cabinet ministers yam thina aggressive hoise this is ai khoi ki core issue acho ba mane khaibung ta be ba si irang sida mapan dagi changak pa forces elements sing se yaura akanda irang henjalak pa maduta government of India na su tawloi na tawda ba se mo gi agenda am yaw no yansal la kan the problem se sauthorak pa ne ba that is the core issue silalim to haibiro ba second kum leina la gera violence thokera crime thokera mihat mipun thokera ising isaw thokera puna matu ngak serana paina leibisina kai kauge the government lai ngak governance kaweba covid lakera riot thokera mapandagi lan tarakera anything happen puna maktubu handle tawna puna maktubu yengsan na mayok na ba leibisina tro akhoina lai ngak in the government leisa whatever happens, second core issue, failure of the government. Governance ki failure neba. Lengap da police force lady ba, paisa dagi mi dagi watraba lengak ina leisna violence control to bungam da vibe sa. This is the failure of government. Governance ki failure sa. This is one of the biggest core issue that we face. Kana na sila lali hay doon mamang to taraba anaba do yenga da ba se doctor do mataw ne ba mana jule te chatna anaba do kap ching na lei ra kana mana do matu do na sikari pizaru re mama do na yolak pa ta kai do wi kamai to gi yu thak chan ri no angang oi de ka do wi thauri adu su amarom da hari yu thak ku su mas u yok salam do ni doctor do na ai ku thakmi na ram ye khamni I the toilet boy, and Maga Tamina by Icon to Antaxabani. I don't know when Angis. Hanagi Sakana told him, Han Sakato, Mamma Samus Yoramini. Mamma the lady, but Poto, Handel told never lady, but Doctor my uncle and the Doctor Mayamda, as if one to me, Hagadori Brava. Governance failure. This is the core issue. May I say Tabuko? Indian constitution makha de state ki ga union ga lenari ba mari loin kai re se ma mai form example pirisn BSc ki officer na ngang iwa DG da ki order lo de ka hai re se meaning karino ai mon da ki ai ki makha da le ba CID ne report directive ki meaning karino law and order ki handle to dung be re ba unified command lo thok re se karino governor na ke do gi security review to order thol ino instruction na pagala ino
si thoi se kari noi se masa chief minister ga mapham chuna ba ma ge lebak se mapham chuna ba changmang chamnin prajai ko di lai na say this failure is this second core issue. Third core issue, the government of India's unacceptable role in this crisis. This is the core issue, the third most important core issue. State amada law and order ngapang ngakadi latin lang kadam ni adu iduni provision han yaw le do. Sidai sida lepa miyam su ya da ba lepa ngmoy na hai ba ya ba colonial ki sarkar ki type to tawri ba government of India ki thawang. This is the third most important core issue. Mayam la le nam to hello. Nungadi ni mita ba government India ta tai na se ngang ba kang pho ma su government India du si de saugal la kan lei di ba pa pe sina inchal la ga kai ni mo khra pija pitha da mu support ro le se le ne ko. So government of India ki magi behavior se this is the third most important core issue. Fourth, I koida hana dagi le rakwa achauba periphery oi bagi problem ama lei Manipur ya India hai ba lei pak sida adu ki peripherality ki mentality Manipur hai ba lei pak se masi periphery da lei bagi thawoi da bagi adu ki pot ama exclusion ki pot ama peripherality da thamba ki pot ama hai ri ba pot hai. This is the fourth core issue. Hai ri ba core issue mari sin thon ba pot hai ba se ati point theng nei ba pot. Number one, ethno-nationalist mobilization ni kuki eligible luching aga aggressive point na tawra ka Manipur thugai gen honari ba. This is the core issue. Don't get confused on this. Aduna ni mana political dialogue tumne aja lai do. Kari gomba illegal immigrant and narco terrorist khatang haira maga di aja ai ne ba. Narco terrorist ka illegal immigrant na thon be issue jo shanti puranga ba moi ka de wari sabu chuktok tokte. Masin thiri ne ba. Core issue di sigi nationalist mobilization ama Manipur thugai gen tawre ba kuki ki masigi ethnic oi ba moi ki exclusivist as a naman aggressive point na tawre sa. This is the core issue. Kuki full ta tai ne kado bunati. You don't have to blame the community. It's a politics. Not every cookie believes in this. Manipur Shiba cookie layer way koi isin je hai bom thokte. But makoi kita yam the sin safu kan ba moi politics sama handa yam thina aggressive way. That's the core. Failure of governance. Second core issue. Governance layer mati handle to doing. Lan la kera aggression way kera. Third core issue I na hide give to me am. Government of India's role. Fourth, India I will pass the Manipur will pass the periphery the labor, margin the labor, attitude, Maduki, Wakandon, Maduki, behavior of labor. Maris in a pull like a talk issue the neighbor when Masilation Mungam the ladies. Masidesida, Nasigi Sakase, I'm hiding the Mania. Mari Toresida, Nasigi Pali, Sakase, I in Mistahan Isaac. This is not an asset to fight back. But they are a liability. Singer Ibas here, Tenganabo Hotabada, Lady of Sarkar, Sakoji Pangan Wade. Minai don't know as I get high over my Amsiki dynamics, my own Nabangam Graba Port Amo, Masigi Mamin Low, I put the Sad of the lady. Masigi Sarkar, who changed the season, chance Lodana. Ako yung ngang the India government that my own nag high but the season na mo easy to relate ngang gusto sa kani ko ngang bayaro na hayra kani ano core issue de yor government of India ko ngang gusto ngam de kari ki sige sarkar sila mi kuki gi tingay na gi high mo tam da cabinet hapsal la tham ka mo chu thugayan ge hayra ka mana kamay na ka do ay na sa photo chari ba core issue mari do Madu Mayong Nabamatamda, Nasigi lady was Sarkar say, I call you Bangan way begin Mota, I call you Solan number way Badu Sarkar. I say I must see high in this Tampanja. They are a liability to fight for the dignity and survival of Manipur rather than an asset. Masay ko gilala siya ay banaharon intelligence na amuto mo nakandabus. Masigi wakalon sa tamaga aroy ba wahan dahil masagi vote ki matang. Paisa yaw na
लेबाक की ओइबा हिरमदा मियाम की ओइबा मियाम न सेमजबा मियाम के लेंगाक हाइबा राजनीति मधुगी डेमोक्रेसी की वहां थोक गदुगी गणतंत्र की वहां थोक की मम्मी दो हंद की लोकसभा दा मियाम ना खुदम ओइने उठखरबने बदर अनौब मणिपुर तंगदु लेताब नुआ याइफब मणिपुर मोर के हरबदी लेबाक सिबो लेंगा लेबा सुब मयाम से थोला लोय हारगदी मयाम न भोट थादब मतमदा लेबाक की ओइबा इशूदा युंगफम ओइरकांदा कनाना करी तवी हाइबदु मुन्न खंथरग नहाक नहाक की लुपा चंगागी लिसिंग की आईगी लाइन बिबगी युम साबिरंबगी व्हील चेयर पिरम बिबगी तौल लेरगदी अखोय इसान इसागी खोंग यात चगनी मसे अखोय मियाम द सुकाव काव गनबा मुत सेमी हंदतगी ओइरोय यारोय हाइबदो ओइग्रेदना हंदते मसे हंदक लाखदोरिबा 27 की इलेक्शन दा कनाना करी तवी करी पार्टी नम करी मथौदांग लौगी हाइबदो मुन्न खंदबिरगा मियाम द इलेक्शन से चुमना तौरगा अखोगी लेंगा खनबगी चनबी मा खोंथांग थांजलिबे से मखातन सथब अम चन मसिगी कॉन्टेक्स्ट अनि आइना हाइजखिबदो हंजन आइगी पार्टी सिना करिगुंबा बीजेपी बदोना उसित थौयदब तौराबा मणिपुरदा मसिगुंबा चनलोन हौना लोन से आइना यावजरिबा पार्टी सिना तौरागदी मियामी ममांग लेपिबा बिमोचा मिकुप अमा बाबो कुपोय बाई तोलकने बाई मसि मियाम कोबियोन आई पॉलिटिक्स यावरी से अहोंग अमा लांगना होनबनी अखोगी पार्टी मनुंगी डिस्कशन तौदना पार्टी बु कमायना होंगनगनी कमाय सेमदोकनी करंब माइकेदा थांजलकांदा लाकदोइबा खोइना सिगरबा मतुंगा लेपाक्स कमाय होंगनेमा अनोबा मणिपुर म सेमने खोंथांग चंचनबदा आइगी पार्टी ना खोइना फ्लैग बेयर होइनबा अखोइना पुन्ना होदगिने बुस The Congress will be the flag bearer of a new Manipur. Mia may say nobody is perfect. अखोगी पार्टी से perfect होइबे नते असोइबे लेरंगनी हौना सानि मियोइबगी but असोइबे से कदाइ दे सोइरे हाइरगा चुमथोकफं ngambadune madugi honesty yawo party do congress na ngamni haise kadai de ainu purakigeda Rahul Gandhi na no haiba my speech as a congressman I am saying Congress have also made mistakes akoi so asoi to ge je Rahul Gandhi sai my video do ainu su share to mioi be se soi ba nai adu chumtho aka achom lambi da lamjing na ba ngam na ba se handa akoi party na ngam na no hona ga ne adu meyam de session hoga da badi ngasi gi oi ba sarkar se yaur ga machin mela masa masa kana na bona ga cm ko tanate मुखो की पार्टी ने सपोर्ट करम द्रबा मागी कैबिनेट कलीग्स सिंग नत्रगा मागी एमएलए ने सपोर्ट करम ते हिंगबंग मोय nobody can become a CM for so long मुन्ना खंदबि ओदना अदुना अनोब मणिपुर से ngasi ngang isi sumnagi ngahak ki pien da phongdoga wakhana manganga meeting amani haraga loisanaga to khito borga di akhoi adu mutkani yaro aduna meyam ngasi meeting se hek loige da punnam ta khandabi ngasai mana hairamiba अनोब मणिपुर में होंगदा मिखल द करी तो हम थुए से भोट मतम योक्सल कोइलास खरा थाजन नदे अनाब खंग ला नोंग होम खला मदु गुंबदु की द सुमा अब खुंगवान सेंगलगा सुमक पदो मदु की कल्चर तो तादोक्सी याम इकाई रेलवे स्टेशन द लेब मिना पैसा नीबा ओक्तबिना मसा योलगा मसा थाकना होना बदुने हेने इज्जत ले भोट की मतमदा एमएलए लेप कांगु सिंग चंग चंगगा पैसा नीबु बुदी मियाम ना कौबिगनु मसी अमुक्तंग ने ताना वनसी अदुना आइना मसा हाइजगिदो कशु नते बिमोल गाइसे मियाम की बिहुत ओइबगी मियाम ना नुसिबगी मियाम की शक्ति ने ngangiसी आई इसा की शक्ति नते से मियाम की सरकार हाइदो ओहेन बहना बदा अखोय मियाम चही मंगा दा अमुक्तंग फंगबदो तो होना मिनसी अदु आइना ngасai हाइजगिसनी आइना पार्टी की मेंबर अमोइना ngasi मियाम दा थमजरबिसी अखोय पार्टी मरक अखोय वखन तानबा सिगी शेयर तौबा लेपंग अमैजने ना अखोगी सीनियर पॉलिटिशियन चिदम्बरम जी ngangai मान ngang पदा अखोगी सीएमपी ना ngang मान लौगी बे स्टैंड अखोगी एमएलए सिंग पार्टी लीडर्स सिंग लौगी बे स्टैंड आइना द चचब ngamग nganगरि बे स्टैंड सिगी ngasiगी गचे अखोई पार्टी सिना मियाम का समनरी खै अखोई पांगन से सुन कखलतनी दिल्ली ना अखोई द namथब ngamोय मियाम समनबा मियाम की मिहुल फुनबा कांग्रेस पार्टी 27 की इलेक्शन मियाम मांग सोयदन मखिल लेप ना मियाम मन जगे मियाम से कोई दखल सपोर्ट तो बियो सी हायर स्वाइजन